siya silu tama dua sama lele tama sambayan. Umira kakilan agan kamasusan puang katumangiran. Apa tontong mempayan tu pakaboro mi, patunduan mi, onora kakamatotoran. Lako mintu ora kamasusa siya kami solonasan. Yang moto kitontong makure sumanga mati olo malabi ni puang. Belana ng panglelog tu mamase siya pasakit mi. Kure sumanga lante sangat tu mi bengkan atu. Kini rapa unanungan kadami. Deno pa opuang na yetu kadami mangkaki tolok tabinga solanasan. Lami popenalainan lan penangki. Kinene untanga-tangai ang kimadin opuang umpogoy katuangki. Ang kikanasay puang kumua. Kiyang ga akan diolomi. Tanya belan na pak barang-barangan pukiang puy. Sangadin na belan namang kamukan. Ni laabak. Diomaili ku kasanggangan. Ulendui kamatian na puang kipungis. Kure sumanga tu kadang miman kaki nandung puang. Kure sumanga duka mira kanalankan kamasusan. Tontong opuang mengkarang penamasalo mi. Kima adin opuang unala katan lampak kamayan. Ulendwi sorongan penomba. Tumang kamo ki sorong. Dinopa opuang nayate penomba mangkaki sorongan. Maadin opuang ladi papatui patunna lan pak kamayan. Ambek mamase lan suruga. Lan atu totemo puang. Rampo ki penoloan ki sorong mintu agan katuan nate rapu masusa. Lako anak ampona le ito barraana. Siya mintu pak rapuan. Lan muntingayo tidiona kara-kara kamasusan la dirata la umpana taite sara indete si tete na lampasule lago tamparapaan nate matang rabuk na indo di palakuan pak tunduan mi opuang kamatarusan siya kamatotoran lami pasi taranakan ni solanasan lako temay anaka nadarian ampo ya tumak joren na matotemo siya tayo na paupuang. Tontong komin pamatoto impasak kay solanasan. Na ya tu ampo na te indo o te mali mo memboko opuang. Tu tae pa mak joren lan te atu totemo. Piran na tu na rencana la rampo puang. Kiranuan kamu lambungkaran ni lalang. Na maadin opuang kamuduka tulan nanta marampai kenalam di atuna laki ede dio itu inan nanay torong enopa narampo salama tamate inan si tamu si pakatana si pamatoto mintu keluarga tendu pamatoto mintu rapu makamban opuang tula rampo untuk kon ya loleko na inde indo tuta pa mak dioren lante inan opuang umbong badukan nanay laputu kamu kiranuan laurining palay solanasang pa matoto ipasanginay remeninto keluarga untingayo te dionan agan kamasusan ni pamatoto ni pasakya dukay te meminto tolang patengkay te sara si tetena te lampasulay lakotang parapaan inde batang rabuk na indo. Deno pa opuang na mintu tu di angkaran. Mintu te sara di patengkalan te inan opuang. Tontong sangan mi tu malabi. Mi pasitoyangan mi puang lamay te tanga-tanga luba aba kamasusan. Tumintu na aagan tang sipatu papurayang mi. Deno pa opuang na kamatarusan lu dio may olomi ya moto tu lantoroy painan na mintu rabu patondokan siya kumbongan siya mintu tolan nala katan
lante inan opuang. Dinopa na pateng kamarampai, tedio na sara. Tu lamin dari duka pak pakatana, lako rapu masusa, sia lana pomatan, lana porapa tondok, sia kombongan. Toma palentaki duka opuang, tu tontong unala katan, sia mintu, to rampo opuang, lante inan unala katan. Saya lako upuna sara indete lanasang limang mikini sorongi. Enopa opuang na penamasalo mi tutontong la untundui umpam nundui opuang. Ambe mamaselan suruga mintu taong mi tupuran nalakatan tiparanto ko diangkaran tu sara indete la birakalante allo totemo opuang. Denopa mi pasak isolanasang ten moto tunala katan lante kami nomban makarento temo tak kamayan indete kamu uang tontong la untundui si solamintu kombongan tendu kamu to si taruna sara lari angkaran masiyang sela ko upuuna opuang indete lanasak lima mikinin sorongan ni tontong komindolanan ni puang tememintu tombi lanala katan. Wambe mamaselan suruga mi pasakaran dukay temay na paraluyan na keluarga siya minto kaum mi opon tula na pakin patengkay te sara lante ilang yata. Ambe mamaselan suruga tenduga moto ke upu ite yona kami nung bangki ki pantan sule ka opon kamaseikan eno pakirampo salama la kutuinan pantan-pantan mo ni papanyakan. Nakamuluka puang tula tontong toro tunga pakatana sialang tundui tuminto rapu lanteina. Yang te tupangan dong ipun ranungki kisorong nati olo malabi ini. Ubotete kampuang ki puang Yesu puang sejuru salamaki. Mantan nadai ka masambayang susitu nakuha ko ambe idaw suruga panaku ni pakala adi tu salam patalo tu parentami anadadi tu pak porayang nilang telino susi daw suruga bengkan sila sana kikande aloyate siapa adei salah budang susi kami upagarik salana to kasalan lako kaleki siada milorang kan diroso sangadin narinding palakan da narandan kan dea tabulita belana kamu unang itu parenta sia kapaan sia kamalahiran saya lakona. Amin. Mari Bapak Ibu segenap rumpun keluarga kita angkat pujian Engkau milikku abadi. Sepanjang
keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan aminkan bahwa kita berharga di mata Tuhan karena kita sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Oleh itu mari arahkan hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari menjalani kehidupan ini, jangan takut karena Tuhan senantiasa menjaga dan menghibur kita. Tak usah ku takut. Demikian ibadah kita karapasan tasolana sangki timang kure sumanga buang tontong umpas sake komi solana sang pada moto kure sumanga.
Rampo indah mote tu onoran kami nomban atau totemo lako ibu pendeta tu mangka umpana atai ulendu ikada maserona puang matua dikua kure sumanga puang tontong umpas sake komi lan katuan sitaruna lan tanga-tanga keluarga maundonganna puang tontong umpas sake komi umpataru itu pak kamayan lan tanga-tanga kumbungan salona puang lamenteka kita ma onoran sara ma pen talun ya matu kada mali sumpuna kaparentan. Oh yo mangka mo isang may napana si taruna sang buku dong buku kada mali yo may tom arapu. Berkatnya melimpah sedih. Kan itu lampu turun-turun. Lampu. Oke, baik. Iya le. Bunga anak ikua kure semangat lakoto pandu di acara tu sorongan waktu lako kami keluarga lampok ada isi penangki ko si teman nampai tak itu apa laku pokada sama manerang pedukan anak langsung suara di doko nak Wah. dari kupo ko koyo kuri semangat ko tak ada karena masalah ke aku pokade ako yo bingadambi tengah aku koyo laku pokada. Nah, dulu na dia may to kikuha magkatabikan ako ibu pendeta si Sola Sangayoka Malutena Tudikente Majelis Gereja la hindi na kombongan sibunuan la butun na dia may inansenga magkatabikan ako Toran Bati Puang tumajoren si sora kami dan kami nomban paapakatan alakte makarento temo megkatabekan la kotoran toparenge laran nate tondo kola utun na jomai inansenga megkatabekan la ko di potoran nambe di potoran nindo lalu si misa-misa kaukoran siya megkatabekan la ko kita mintu masolanasang tu majoren turampo pada si pakatana lante makarento temo bungana jomay kami keluarga kikuha makur na sumangakan lako badan pekerja kelas sangala turampo umbangkan kanan na puang matua mendadi toro kama totoran lako kami keluarga kitole kikuha kure sumanga ya tujuana pengliburan tu rampo mibangkan lante
makaren totemo di kuan na puang mura tontong lampasake komi lalu mintu katuan lalu pasangan tengko selalu rumah tangga. Maapendona kikua kure sumanga la komintu tubu dalam tetondok tu mangkang papayan kamaringanan pena kamaringanan patangaran kamaringanan 5 sialentek semintu-mintu una tumangka napapayan lante sara tumangka talendu yomo lante sangallo masenna lante atu yate belan napira tahap tediona sara kegiatan tu dibawakan lante katongkonan nambai lami kita apa maafin talung mereka bagaimana maafin dole sabab makar urusan na maatonggon pulang lo yo kitole kiko kure sumanga tu paina melota solanasang tu pada rampo umbab 5 maringan na siawatuna tu rampo unang karan ite mintu pengkarangan kipatongan kumua ya te pengkarangan tumangka tangkaran ya kedeli kuah la kami bangar keluarga kombai inang tangan apa abela kalau unang karan ni apa yang mau tahu kuah ko kurre sumanga belan na painan melota solanasang tamadin rampo pada sia solanasang pada unangkaran itu mintu na to na lelu itu mintu na to kikuha kurre sumanga na puang mora tontong la umpasak ki solanasang na lante atu lata tingayo lako pirapa tahap tu lata olay tejo na sarapen karangan na tontong bangki sorong lako kaleta kumua ina tontong kitayan tu pa ina melota siya 5 maringanta solanasang lampataro itejo na pengkarangan sa lako puna na di kuwa kinakalo penan na puang iya tu apa tatangaras solanasang tarentanakas solanasang di kuwa kena pasake puang lama di laporan na hindi to sangan na puang tu la di pakalabi na sitaro na sulu solanasang isadari jome kami keluarga kumolante umpogaukan nito na kegiatan tantu Buddha tu kamalaman katang palambiran Buddha kekurangan apa kikuan ako kita solanasang ya to memintu katang palambiran ki sa kekurangan ki tanya ki sengaja sangadin na anggen de mototu paabelang ki solanasang jadi moto kitole kung ya to memintu kekurangan kikuha ko kamu bang mura solanasang laung pasinan ni nanna ya te memintu katang palambiran kekurangan di kuah desimelupa na buang duka tontong la umpasak ki solanasang na sitaruna dako lante kama adonananta may napasakado kate may pekakalo luboko tu lampatun na batang kaleta la dikande na diruna kikuha ko may nengki man itu tang nalambi tapi ti penamo apa ko dikuha susimo to tang di yang na idukara apa ko
pada mitotu kaparambiran namin tu keluarga. Jadi kikua duka ko tontong kami kagari lah ko kaleta Solanasang ya temi mintu kekurangan tu dadi lantang ngata-ngata Solanasang selama lantai kegiatan tu batu pirang-pirang alomo masana. Empayamo to sidi tu isi penangki ki parampola ko kita mintu Solanasang itole kikua na kurre sumanga salanan domai kamatian ipasulit ako pemandu acara tecor. Dia moto tu sang buku dong buku kada dia mai tomak rapu lako ambek nenek kembar tu mangkong parampoi di kuah kore sumanga puang tontong basak ke komi. Si tarukna lamen tama ki onoran sara mapen 5 ya motu ungkala paraya masena puang batu istirahat na ya ke mangka itu ibu-ibu PKK da ko pasakaran ki peta damali lako Bapak Pendeta Mika Victor Dasan STH MSc nanta kilang kapasambayangan